khovel mishing 2 point kan du le thak helber chu zalen na hi ani ram nei tur chuan namanga din angaya ram nei maila achunga cheng tur nam kanom chuan si lo chuan namboral kan ni ti na ani don bokani ram le nam kan ti fo hi thil pakhat lak ran thei mi alo ania kumsang khazaria som kwa vela british in minop nget tana sang khazakwa somli le paruk malam thlengkhan politics kan soirik ve dek dek po anphal reng reng lova India in independent amudona India nuaya tur ni in min shebok silo political party din min han phal sak thut maya khang hun laya kan nam shoi tu te khan an thlir toy tek tok hle sa phola chuan Assam state nuaya turin min chua san bok nen sang khazakwa somnga le pakwa mauta malo thlenga kan belber Assam sarkar la chuan min en liam mai mai ni hian kan ria chu chuan namanga din chua du na min nei tirin pulal denga chuan party dinin mizo thalai tam tak volunteera anin peta sangkha sakwa somruk le pangalama chuan arukin pakistana ral thuam la turin tlangwal tlem te an kala thuruk thei top nia an ria chu India intelligent ten an lo sepalta Assam chief minister chuan thilkal dan afu don lova ria in sangkha zakwa somruk le paruka chuan India sipai a kolu tanta mizo volunteer shoi tu te tan po tumaya main independent puan angai tani sangkha zakwa somruk le paruk mars thlatir te a chuan puchalia rin lo zong takin pulal denga chuan Mizoram chu independent ram ani tak thu khovel siata apuang ta phut maya chimlam kul nget ber lunglei le ral thuam tam tak an chek na mun champhai lak ani ngala apoimo ber aizola an chisual tani India sarkar chuan sipai aron tier lut ta hum maya tun hu thlenga ati le ngai to lo bom le indo thlona meu mangin dim doina tilmap lovin kholian deu aron bom ta ngek maya heti khopa thin ur le tur si minen kol that mayom tu thun hoya ma lom ngai lo mi zo mi puitan chuan arab thlak nge berome rem chang lai pianga mizo sipai lam point anam bu zata ram boya rau India sipai ho tan po aral nge berome athila an thinhem an mangang man engman ruwa po an mang hre to lawani biakin tam tak an hala mizo nula le nu an pong swalin tlangwal an du an kap luma mi pui torna anasatta kema wang chuan pulal denga chuan mizo sipai zong East Pakistan a chuk thavek turin thupek a chuata an belber Pakistan chu India nenin dowin alo tlom le ta zela mizo sipai ho chu arakan lama anin suan pheile ta zelani pulal denga chuan ayo tur mi mal nilo engkim atulanga lo ngai tua zel tur National Emergency Committee adin nu chuan West Pakistan lama an chungin an liam santa sarkar sang ador kwala Barmala an poisa mamoin an lo ti thinur to boxi China sarkar chu kan belbul thei nai ber alo ni tani sangkha zakwa somsari pahnia chuan NEC committee chuan China rama ral thuam la tura kal arial tarup maya contingent shwai turin hetiang lama nu ma nga tak major dem khosia gangte political advisor to the president chu ruat ania ata changdol turin lal thom bunga parliamentary secretary le lalung nema COJ battalion chu ruat anni boka Vanapa battalion atangin tlangwal somni parukle je battalion atangin som pakhat anvain somli chu ni somni panga thlasom pakhat sangkha zakwa somsari pahnia chuan capital arakan atang chuan PS lian zwala NEC vice chairman chuan tongtrai na mangin athla liam ta an kalna tur hi anai lai bera po kilometer sang thum zanga atling vara chu ba ka kong laka India le Burma sipai ton tang chho angai don bok nen au purom dan chu na mai lo tak hi ani top mai ma se anjam chuang lova an chuak tangwai ngoi maya arakan atanga Mizoram ron lu tur po hian ni sari tal kal angai shimani malaria khosik le damlo naran hi chu ngaya an nei to sa hi ani sim maya a shom berzok chu ril tra mani kongom mi alo ram hnuai kong thira thakhat zet an kal nu chuan barmaram chung khopakhat mat a an luta nikhat thakhat sangkha zakwa somsari pathum kumthar chu sulang tlanga an mangta
an cher chia in an dol dang thom em maya cho ko puar e lovin thakhat an kal towa sulang tlanga chuan lieutenant colonel lalung hnem ho ten an ron fin ta boka thuruk thei to pin wangma se Burma le India sipai intelligent te chuan an lo shevek mai chu ni in Burma ram an lu atang phei chuan Burma sipai te hian an zui ve char chara aka na hun rem chang an humai bik lawani ni somni pariat thakhat sang kha zakwa som sari pathuma chuan Burma ram atangin Mizoram thekte khoram an ron lut le a an kal zela samthang leisenzo wangchia le champhai ram an ron lut phein Mizoram an ron lu le hian India sipai ten zui ve le ngat ngata chain rama kal antum ti an hriat nu phei chuan an ka hlum vek theilo poin dan kir antum mani Burma ram chung tui khianga an lut le ta a heta tang hian len tlang an lon liam ta a February thatop lama chuan kip gen khuwa an lut don ta a pudem khosia ka chuan chuwa le sipai pani tir masa in khuwa balu tula voksum nga vel in mu masak ber chu kap lumula khu chung mi ten engti chiange vokin ka mai an ti cheu chuan general dem khosia kan mintir tiang cheu atia khuwa chuan vok chu an han kap thu top maya achan an lo zot nge ya general dem khosia kan mintir ani an ti ta khonge general chu aom ti in an ei tur nei tha tha te nen chuan an lo loma an rop tlang hlom bok aniang voksum nga chu an ei fai hne hle mai Burma sipain an ron zui ve zela wang chuan an kal le ta char chara baksa tangkong sa saphai sa chengkol le thrui pui zik an hmua piang anei zela ni som hni paruk thali sang kha zakwa som sari pathuma chuan chin duin lui pui tlong le som vela lian chu an kana Burma ram Kachin state ramngotur thimmu maya chuan an lut chhota ni chin duin lui pui ron fin tu nam fili lui chu an zo chhota a aral huang le ni in an hria sait luang zo in an kal zela ni som panga thlanga sang kha zakwa som sari pathum alo ni ta arakan atanga an chuana po thlanga zet aliam ta a an kor le ke korte chu atet niar seng sung to a hemini hian muang le anga in tiau phowa e rong an bol lai chuan vaw kam le lamatang chuan Burma sipain an ron kap ta phut maya cho chhum tu berin zwala ratu khwa chu an ron kap fu ta a an dar chum chuma silai chu man po anom lowani rin zwala po chu vaw kam lampan chuan atlan veya athlen main atlu sop tan hoka Burma sipai lam chuan an ron kap char chara grenade in an ron vom ngek ngek boka vaw kama chuan in mukhomin ro an rel ta a mi pasari chia in silai an chu man ba ka China ram an lu theina tur credential MNF president jiak chu pudem khosiak roksaya om dai si tam tak chu in bol mek ke korpo hamhan lowa tan chia an nia thomno la tur le rin zwala ruang boi pui tur le Burma sipai hnung lama tanga kap tur te anin ruata Joseph kap ki male a ho ten Burma sipai te chu an hnung lam atang chuan an vaka ve ta thut maya Burma sipai lam po an chi ai hle maya an au chel chul maya ni chumi chung chuan an silai tlan san zong zong le rok sai then khat le rin zwala ruang chu an la le ta thui fe an zon hu chuan chem nen thlan lai in laina tak chungin rin zwala chu an phum ta an kal zela namchan khuwa an lu ta KIA Kachin Independent Army ho tu te an contact ta ni som pali tharuk sang kha zakwa som sari pathuma chuan Kachin 2nd Brigade an thleng ta ani hetatang hian KIA ho hnena an ral thuam zong zong an pelut veka KIA te ven himna hnuaya anom ta ni som hni pasari thlakwa sang kha zakwa som sari pathuma chuan lui lian jok irawadi lui pui an kan le ta ni nikhat thlasom sang kha zakwa som sari pathuma chain ram ria om Kachin 3rd Brigade an lut ta ni heta hian chamin dem khosia ka chuan China sarkar hnena an ram lu phalna le kha athon ta China sarkar channa alo thlen chuan phur takin an han chiara kir le ula intan a thazo kangti alo nia pudem khosia ka chu athin aur hle maya kan lut lui tho thowang du le min lo man vek ro se ma se deal na chu an han jiak le Burma Communist Sway tu ten an recommend na le kha te an thil tel ba ka pulal dengan China ho tu te alo soi pui to thu te an jiak tela an ron chang le ta
in ron lut theyang ti ani ta ni China rama Christmas manai chuan ti in ni som pani thla som pani sangkhat zakwa somsari pathuma chuan Christmas chu an mangloka mi som ni pathum thla som pani sangkhat zakwa somsari pathuma an chuak ta an thom no a chiat hlom te reng nen ka chin ho chuan nang ni chuan China rama thom no thar indong thodona ti in an la han dil vele chhong ani ni som ni pasari thla som pani sangkhat zakwa somsari pathuma chuan China rama an lut ta anuam le tha theyang ber hian an lo mi khwal ta hloma nulam hel tha tak tak te chuan an lo malis vel ta hloma ni China rama thathum chung zet an cham chung hian an lo mi khwal hne hle maya ral thuam chi sang sang man dan an zirba ka an kho pui lian deuh deuh te an fan puya eile in a tha theyang berin an lo choma China sarkar ho tu lian te an hmuin engkim an soi pui theya arakana tanga an chu atanga kum khat le achan ve zet an thang nu chuan an ral thuam hon tur zat an siam felta an ral thuam hon te chu AK47 somthum paruk le amu singkhal le sangriat pistol som le amu sangkhat zanga rocket launcher panga le amu somthum grenade somnga pali WT set pahni entlang binocular pahni Burma poisa kiat nuai ni le singa le US dollar sing ni ba ka an mani mamo uniform vele medical equipment tam tak zoto ka in phur chung chuan ni som paruk thanga sangkha zakwa somsari palia chuan China ram chu an chu asan le ta an phur hi arit maya kachin hong hne na ral thom enge mozat an pethen hialani kachin that brigade ta an han cham ha dam nu chuan Mizoram lam an ron pan le ta an kal lam khan silai mu ren reng rengin anoma tuna chuan silai muri in an rit aningot maya an ma tu te pon lo dang don se ton tlang an hu phur lo hle ani an kallama an nu an chuile ta zar zar maya rin zuala an phum nam hon an thlen chuan Burma sipai howin an lo hai chuak vek mai hi alo nia aru te chu alo dak nuai maya an laina tin an thin rim maya dem khosia ka chuan kanti Burma sipai post commander hne na lekha athon ta thil ti om lo takani nangni Burma sipai ho hian kan thian pa ruang hi in lo phor le asa in ani mo in ration in kham nange min chawani chuan chindun luya ron chukro ti in lekha thona heng lekha hi khopa kha zirtir tu in kol tonga alelin nu chuan khanti post commander chu an pek tir ngala khanti post commander in alo mu chuan ngaluma ti in ain tho sadum dum maya a ho te chu mizo sipai te zuya an hmuna pianga kap chimit vek turin thu apeta Burma sipai ho chu chindun luya longchak chi in an ronin trip thla mizo sipai ten lui pui an kan nalaya chuan chukin an zui ta char char maya mizo sipai te po afim khur theyang berin an kal zela sai no lian khuwa an chol lain Burma sipai ten an ron phatani Joseph Kap kima duty chuan an nu ron chui tu Burma sipai film khur taka ron kal tham chu alo mu kiau maya thiante hanau mai nan ala tham sia silai chu full automatic da in han brass ngek maya a thiante omnalama atlan thangala Burma sipai an local thu soin an vai chuan position an langal sunga Burma sipai ho chuan silai mu ren map lo hian an ron kam ngal chura kho chunga chuan ron tlan lutin in phena te chuan an bok hloma silai chu apuak ton ta hem maya WO2 chuwa chuan rocket launcher ati failai chu arem khom mola amu a han lota Burma sipai ho be chanin te chu atin wanga a han met puak ta dur maya amu chu athok phei fura in chu fu in apuak ta dur maya apumal ngal hum bokani Burma sipai lam chu engemaw zat an thingala liam tor te chu an rak chel chul mai boka alatama te chu an huai sen chuin an ron kap warsawa private ro ku nga sai tual khwa chu adul hnuai lam deuh hi aron sazoka a han dapa thisen aron chuaka min kap fu khang lang ka ti ma se an lo ve ti in a kap zui le zota Burma sipai an thinwal towa an ni lama hliam anom tabok nen anin sa seng tran ta ni Masero kunga liam hi alo na maya ain sa seng ve thei talawani a thian ten an zon ta mase zon zui sial chi po chu ani talowa zo siama lai thuama le
ro chu mate chu enkol turin an ruata an chol puita ni ro kunga hi tuar chel hle na ti in arum chin ei lova ni somni pali tharuk sang kha sakwa somsari palia chuan aboral ta a thian pathum te chuan lainal le ui tak chungin an phum ta ani